Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong ki hima baper harangkat kinong yalam jong ke Youth Congress Committee. Henne kasngi da ka jingtmu banyak kendu yu umentri rangba ka jela. Henry nakaliang jong umentri rangba umtre banyak kendu namar baki klembu lupa ka jingtho banyak kendu badu. Nakaliang kini kinong yalam kila shulet bu tang da ka jingtho ha ka office kam jong u. Haba ai jingkren nakaliang ka jongki kila pen pau ha ka jingtho ban kirpat na umentri rangba ban pen kut no shwaya ka jinga soi lani ka MOU bat ka jela Assam ban pet banyak shwaya ki pot jongki hima khasi. Halor ka border problem jong ko mai kuli bat daftar kita ki area lawan menget si ban submit ya ka memorandum ka ba ngila thok bhai ka ne ma gon ba ngila ong takmal CM ba dei ban pengkut nak syai ya kani ka jinga soi ke jongki ya kani ke MOU ba ka Assam namar ba kinong rim tulong ba ngila pani kinong rim di basai namar belai ya ka caka ka puta ka jongi ba ka claim ka Assam hapo kata kendon ka badan hapo ka Shebon ka description jong ka Assam ka baki ong ki khasi states ya kani haji sisa claim pat ya ya keren kini Henry Lasu bulldoze ya kani ka kambat ni bu ya kani ka memorandum pen kedau ya government ba ka don ka notification 1876 ya ke Kosia Hills ke badai ki bala sai kedar bha ya kani ka port sodong jong ke himak si bakter rang ta ki ar ki khakandai haksan ki ter ngilap pen pau lu di notification ki ba kala keren sai yang tu begini ki dijaka kasi kawai ka bangim sko ya hap kalong ba hajing sisa la dei bandon ke consultation ka dei bandon ka involvement jongki autonomous district council namar beli maki di custodian of the land. The state government owns no land. Temanta hakanu ka nongrim on what basis is the state government negotiating over private land? Naman pihak autonomous district. Autonomous district la penpau ba ki jurisdiction jam autonomous district kadon hapo ka para 20. Sementara deki ong ban musla saya kata bakin ong baka parlimen kan amen ni kali kan mi kajing aki ka besar kai namar ba kini ki perlok hantam di perlok ki basa state ki bala im ha kata kajing apa ka border ki sutu iba minum la banyak im bat asam hantam la kamdan kajing a ya kajaka kajing ya syai halor kajing a ya jong kajaka pi manta hapo mai khuli ki ongba ide tangi pung dokha bo Henry kalong kumni we will not give 1 inch of tribal land. 1 inch of tribal land also is so precious to us. Namar balai we have come into India by virtue of the instrument by virtue of section 7 of the Indian Independence Act where all the Khasi Himas they became free. We were never under India at any point of time. Hakajo ko por pada kami ka violation ya ka instrument of accession kami ro ya ka ikabong usar Saidullah udakot jong ka constituent assembly ongba hakaski ba pas ya ka 6 ongba ka don ka constitutional anomaly dakani ka di constitutional anomaly kuno ki jaka jong hima kasi kidang hap sipo Assam ka kunduan states ya kani LM Singvi ba VM Tarkunde argut constitutional expert skila ongba dan kambang lay siya ka Supreme Court under Article 131 of the Constitution. Namar in land dispute between two states kadang ka Supreme Court the original court of jurisdiction kabala man rai hado ini tataka daw ngiro ni ongbyang ya state government baka day ban pansangya no season don ni kanida MOU ko bakilay sang pada hajo kapor ka day ban don consultation baki hasil autonomous district council bat ki Rajaka bat ki Hetman bat ki CM Raj bat ki CM chua bakin poi kanu ka jinya ya so nomor beli ka state government has no locus standi to sign this katangi di maksud they have no locus standi to sign anything on private land on right land on land of the community on land of the hima on land of the courts hani ngidon ni basan ini iwan hangni kumu private land kuma ba imay jong jinsa kini jong kini jaka kila le Supreme Court mabasa in sabatay mi to phase 2 namar balay there are 5 principles applied here
principles of ethnicity, geographical contiguity, the historical background, the legal issues, etc. In fact, when they decided this 6 areas, they said that they have abided by this. Kila yang halor kini ginori mulai ngilap bagi kami. Where in history, if they had stood on these principles which they had outlined, then why was 1876 not taken into consideration? Because 1876 is the beginning of everything. Why was it not taken into consideration? Okay, you want to give land to Assam, but it must be clear. It must be very clear. And I'll tell you, right now I'll not give you the details, but there is big business and big politics going on. Because land, from the information that we got, a lot of these politicians who are in power, already the game is there to sell the land to Assam. A figure of about 20,000 crore also is there in the market. People are talking that 20,000 crores will be paid to certain parties once this land goes to Assam. So that we will see later. After we get all the facts, we will tell you about this big land deal. It is a matter of political convenience for the MDA government, because after all, Big Brother Assam is looking over their shoulder. So since the BJP government is there in Assam, they will have to abide by what Assam wants. So now Assam is very happy. We saw how Himanta Biswa Sharma, when he came to the NEPA, Northeastern Police Academy, his smile was from one ear to the other ear, because he has got what he wanted. Long timur bonong badangla ban pensangnya. Boleh pula. Kayak apa pula? What is the signature of 2 chief ministers? Because this is a constitutional process, it has to go to parliament. The survey has to be done, and the people will not allow survey. I think. Nomor boleh under article 131 kadang berkuasa baca. Ini siapa kan? Ibasan dia mesti order ke halor kini kakam, halor kendo begitu. Jadi bao của sản xuất của một chút mà đến bài trong cái này là anh yêu của design marka jaka ko mga kadin ka wa ni ng electric kultur kini ka jaka manta kila ko ay no sa Assam di kalong dai kay dua sulungo no marka ni jaka it was never disputed adu kaplang do kamdan disputed ay kamlang dispute kamdan ay boros kata ka dai ka jaka jungi gidan ba yim ngirap angko gidan gi samang to nrai menta kan sang Assam udang suwan ban approach 2018 alor jo kata ngi ai complain si GDC ngi ai complain si SP ngi ai complain sa po o si terters po kana para kapta nri ki khamle e namar ba kiong ba kalan ka private namar ba kalan ka private matter ngi haban le hi mangi dementa kalong kai ka sosi namar ba wat image ngi la pelut ka pisa ban le chedu supreme court namar ba ka ni ka matar kalong ba ka private ka individual kalan jungi ngi hable chedu supreme court nri menta ka walongo pat nu ba ka सरकार में गले आप नलर बा खमसिम का जिंगबित का जिंग तंग कतियन जुंगी में खमसिम एरु नरे बताई के जका लाचु आला का बेचा साम ता का इके म सोलंगो kita sing wan submit dengan memorandum kuma siam pa yang ba sambu ka appointment ka daw im laban ko vi gani ka yu jong ka inform bang iyo gani ka state jong Meghalaya jungi bang iyo ka state jong Meghalaya jungi kadai lingba ladu puswa bangidan ko sam bahaba ko puswa ka United Khasi Janja Hills takapor ka nang dai ka United Khasi Janja Hills nding kolong mata tinadu 1876 ka British government jata ko ka dai ka Indian government hi tingin ada dan rupa put sam ba tikena vi mata kumbaga labatay bakidang kini 5 parameters nabun kini parameters ru libre jungi ki satisfy lalu ka historical ethnicity barfat ka convenience ki barfat ka dan ki nrai menta da issue long if you decide without going into that 1876 kalong important bar kani 1876 kata lang ya next phase pi ka next phase kadang sa kani ka desh domria ka right domria ka tar badi gawin na ki right ke ba hap ko ka di pa jungi basan ka badi ni sa ka image mo menta ka himamalia dia kani kadi karat ke bahaya nadu nang ni berni Singapura tar kani kadi ka second phase kada menta di base na kita 1876 in suya de kuntu na po ayu kani kan pau jinge sa po 1876 nomor ba ya kani ka domria ya kani ka right domria nomor ba kini ka slabar pa kadi wa ki base na po 1876 menta de ki ignore pa ya kani bot ngi la apa la do pa ya des domria ru nomor ko bakalong hi di brio nadu mentaru dan ka ayu jengki nyam karu kom jengki bat makir pilong wiling ba banginuan bat ngi sengi Tinggal apa ni? Inang bakal ni kerja kadi ke dan apa Supreme Court. Long ni dah. Oh, kita mau ni bang ni hazard kau. Ada matar di court. We will see what the court decide. Kumtai uang dah ketian jumuhi. Idan lang, isaki lang, ngatrai apa press apa. Idan apa por isaki kata uang. Matar is still in the court.
we will see what the court decide. Mereka minta ke balang kual sulungo kayo minta apa nang ni apa ka court kapat decide dia nang ni pa kila ada pa ina sa asam. Ba ni pentau ka jing susi kan. Nomor ba kumbag inyo so kata kamlang officially yung baka jaka jongi subo ka jaka jongi bay mata ladi sa asam na kitry yun lang himangi kitry. Kata ngilong ngam sula man padyang teh. Marsin maka jaka jongi kadang deh hapo sik schedule hapo ka pa yung ka district council mata kala ham sa asam long no kamlang suga tribal land. Thì ganong kay ka ba ngim sutelat kan nomor ba film ka jing buat ga film ka jing kun jo option nangi gila susim lak sim surai la karai kata kalong kay ba sosi sugo. हिंदी भी इतना नहीं आता है, इंग्लिश भी नहीं आता है, लेकिन जितना सकता है हम बोलेगा हिंदी। हाँ, उधर में हम लोग बैठा है माइकली में बैठा है, लेकिन हम लोग का माइकली में बैठ के इतना साल से हम लोग मालूम होता है कहाँ से कहाँ तक आसाम हुआ, कहाँ से कहाँ तक मेघालय हुआ था, हम कहाँ में खर था, कहाँ में खर नहीं था, वो सब हम लोग मालूम है। लेकिन आप लोग इधर में शिलोंग में बैठे हैं, आप लोग तो नहीं देखा है, नहीं मालूम है। इसलिए देखो फिर भी हम लोग इतना साल से ऐसे बैठा था, मेघालय गवर्नमेंट भी इतना ख्याल नहीं करते हैं। जब से ये हम लोग का दीदी लाफांग चीफ मिनिस्टर हुआ था 1987, वहाँ तो बिलिंगता जो प्ले ग्राउंड पूरा दखल गया आसाम, दखल कर गया आसाम। पुलिस लोग बैठा है उधर में, बिलिंगता वो प्ले ग्राउंड हाई स्कूल पूरा खत्म कर दिया। रात में मीटिंग गया दीदी लाफांग जाके उधर में प्ले ग्राउंड में रात में मीटिंग हुआ, आसाम का चीफ मिनिस्टर DC लोग आया, हम याद है। उसका बाद में अप्रैल महीने में वो लोग को बिलिंगता का आदमी लोग को खाना भी खिलाया, स्वार भी देता है, वो लोग को ऐसे करता है आसाम का। बाद में इधर हाई स्कूल भी इधर रास्ता का दूसरा तरफ में आ गया, मेघालय सेकेंडरी स्कूल। और ऐसे चलते चलते और बिलिंगता का जो ये हम लोग का गारो आदमी लोग का कितना ज़मीन था उधर में APRO रेसिडेंट क्वार्टर बना लिया। वो रास्ता हम लोग 1984 अक्टूबर महीने से हम लोग सर्वे किया था। बिलिंगता का जो अभी जो बाजार होता है वहाँ से खोंगेर तो 16.5 किलोमीटर हुआ था, हम लोग सर्वे किया अपना। गारो आदमी लोग 3 था, ओवरसियर STO लोग का हम लोग सर्वे किया। गणेश नगर पूरा आसाम था, उधर में घर भी नहीं था। जो छोटा मोटा घर है वो लोग को हम लोग नाप करता है, गामूल कितना होता है गंती करता है, या कॉल गाछ कितना होता है वो सब हम लोग गंती करते हैं। ऐसे बाद में तो उसका बाद हम लोग इधर में बाद में तो आदमी ज़्यादा हो गया, आसाम का आदमी लोग पूरा दखल कर दिया, आसाम हो गया मालूम है। लेकिन आप लोग इधर में शिलोंग में बैठे हैं, आप लोग तो नहीं देखा है, नहीं मालूम है। इसलिए देखो फिर भी हम लोग इतना साल से ऐसे बैठा था, मेघालय गवर्नमेंट भी इतना ख्याल नहीं करते हैं। जब से ये हम लोग का दीदी लाफांग चीफ मिनिस्टर हुआ था 1987, वहाँ तो बिलिंगता जो प्ले ग्राउंड पूरा दखल गया आसाम, दखल कर गया आसाम। पुलिस लोग बैठा है उधर में, बिलिंगता वो प्ले ग्राउंड हाई स्कूल पूरा खत्म कर दिया। रात में मीटिंग गया दीदी लाफांग जाके उधर में प्ले ग्राउंड में रात में मीटिंग हुआ, आसाम का चीफ मिनिस्टर DC लोग आया, हम याद है। उसका बाद में अप्रैल महीने में वो लोग को बिलिंगता का आदमी लोग को खाना भी खिलाया, स्वार भी देता है, वो लोग को ऐसे करता है आसाम का। ऐसे अभी इस साल में हम लोग का चीफ मिनिस्टर जो है कोनराड सांगमा, हम लोग का जो ये फिशरी, हम लोग का फिशरी को वो बोला है आसाम मिलेगा, और कैसे होगा ये तो होना नहीं सकता है। आप लोग देख सकता है, उसको देखने से हम अभी फोटो भी हम ये मोबाइल में लेके आ रहे हैं, वो तो ऐसे होना नहीं सकता है। हम लोग का अंदर में हो गया वो, ये तो ऐसे उसको आसाम में होना नहीं सकता है। इसीलिए उसको अभी हम लोग क्लेम करता है